everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, namhlanje ke ungcwatshiwe ngesizotha umamezala kaBabes Wodumo, umama Kamampintha. Yize ke kuyoba nezinkulumo eziningi phakathi komndeni kaMama Kamampintha nomndeni kaBabes Wodumo. Kuze kwagcwala ke ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uBabes akavumelekile ukuthi alibhade emngcwabeni kamamezala wakhe. Bakithi ke izulu sithi ke eyomndeni ayingenwa bayilungisela izinto. The situation was forcing them ukuthi bakhumelane umlotha bathelelane amanzi. uBabes Wodumo guys kuthiwa ke uyena ongcwabe umamezala wakhe wakhokha imali kucebo lethu ukuthi akwazi ukuthi icebo lethu lingcwabe umama kaMampintha. And guys, in her speech she did mention ukuthi she was not doing that ngoba ifuna ukubukwa noma efuna ukuthi ke ageze igama lakhe kumaphephandaba, kodwa ke ubehlonipha umamezala wakhe owamzala indoda. Please check out Babes Wodumo's last words to her mother-in-law. Sengikhulume kakhulu izwi alisekho nje khona. But ngifuna ukusho one thing yokuthi lento bengayenza ngoba ngifuna ukubukisa noma ngifuna ukuthi abantu bamaphepha bakhulume ngigeze igama lami. Lo mama ulela uma wami wangizala indoda, so uNkulunkulu ungifundisile inkonzo yokuxolela, ngikwenzile lokho. And usisiphingi uyazi saxabana sixabana khuleka sohle. It's because sine drama vele nje umndeni une drama. But ngifisa uNkulunkulu ukuthi angivulele indlela la yakhona, amkhanyisele zonke izinto. And isithembiso sami ukuthi osisibakhe ododo wonke umuntu isifiso wayihleze ethi baby akufe mina kuqala, ngizakufe mina kuqala, ngithi mina ngafa phela kuqala uzonakala, so ngizonikada ngikhona. Ngitholi ushaya imoto ezendlini ngizoyikhokhela i-Uber ufike uzendlini, ufuna irasi ufuna yini, ngaze kufike emaphepheni. Ngiyacela when yonke into ofunayo zala ngiyabonga uNkulunkulu, ngibonga wonke umuntu okhona la ufikile. Angikwazi ukubala imindeni ngalami ngiconfuse, ngikho right emoyeni, but ngiyabonga kazi, ngiyabonga ukugcwele kanje. Ngiyabonga uNkulunkulu alibusise aze andise kini nasemangeni.